সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন মিয়াসকলক চৰকাৰী চাকৰি বা শিক্ষানুষ্ঠানত নাম ভৰ্তি কৰাবৰ বাবে সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন মিয়া সকলো মুছলমান জনগোষ্ঠীয়ে সংৰক্ষণ লাভ কৰিব লাগে মুছলমানসকলক আজি পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ দিয়া হোৱা নাই কিয় এক ৰাজহুৱা সভাত এই প্ৰশ্ন আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মিয়া মুছলমানসকলে সংৰক্ষণ লাভ কৰিব লাগে মিয়া মুছলমানসকলকো সংৰক্ষণৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত সোমোৱাব লাগে তেওঁলোকক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিব লাগে কিয় এই মুছলমান জনগোষ্ঠীক সংৰক্ষণ দিয়া হোৱা নাই প্ৰশ্ন আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এইবাৰ মুছলমানৰ বহুকেইটা ভাগৰ কথা কৈ মিয়াসকলৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ললে সেই ভাগত 50%তকৈও অধিক ওবিসিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰক তেওঁ কলে ওবিসিৰ বাবে 50%তকৈও অধিক সংৰক্ষণ কৰক কিন্তু ইয়াৰে 10% কেৱল মুছলমানৰ বাবে সংৰক্ষণ হওক অৰ্থাৎ 40% আনৰ বাবে ৰাখি 10% মুছলমানৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে চৰকাৰী চাকৰি বা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিচাৰো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হ'বৰ বাবে বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ হ'বৰ বাবে সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আমি বিচাৰো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আইপিএছ অফিচাৰ হওক গতিকে আইপিএছ হ'বৰ বাবে সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন বুলি ক'লে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে যদি আসন সংৰক্ষণ নাথাকে তেনেহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিদৰে ডাক্তৰ হ'ব কিদৰে আইপিএছ অফিচাৰ হ'ব প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে যে মুছলমানসকলক সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন ৰাজস্থানত অশোক গেহলট চৰকাৰক তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে সমালোচনা আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ অশোক গেহলট চৰকাৰক তীব্ৰ বাক্যবান কৰাৰ সময়ত তেওঁ কলে যে মুছলমান জনগোষ্ঠীয়ে সংৰক্ষণ লাভ কৰিব লাগে সকলো মুছলমান জনগোষ্ঠীয়ে সংৰক্ষণ লাভ কৰিব লাগে আৰু তাৰে ভিতৰত মিয়াসকলো অন্যতম গতিকে মিয়াসকলকো সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰাটো দৰকাৰ মিয়া মুছলমানসকলে সংৰক্ষণ লাভ কৰিব লাগে মিয়াসকলক সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰিলে তেওঁলোক এদিন আইপিএছ অফিচাৰ হ'ব পাৰিব তেওঁলোক ডাক্তৰ হ'ব পাৰিব তেওঁলোক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিব কিয় মুছলমান জনগোষ্ঠীক সংৰক্ষণ দিয়া হোৱা নাই এই প্ৰশ্ন আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে নিজেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা তেওঁৰ এটা ভিডিঅ' আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ শুনাটো দৰকাৰ তেওঁৰ মন্তব্য मुसलमानों को मिलना चाहिए मियों मुसलमानों को मिलना चाहिए मियों मुसलमानों को मिलना चाहिए क्यों नहीं राजस्थान के 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है क्यों नहीं दिया जाता बताओ आप बल्कि कायम खानी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुस्लिम मिरासियों को मिलना चाहिए मीर राना को मिलना चाहिए बैती को मिलना चाहिए बारूद मुसलमान को मिलना चाहिए मियों मुसलमानों को मिलना चाहिए मगन नायर मुसलमानों को मिलना चाहिए दमामी मुसलमान बरादरी को मिलना चाहिए लंगा दोदी मुसलमान बरादरी को मिलना चाहिए नागरची बरादरी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्यों नहीं देते अशोक गहलोत दोनों रिजर्वेशन आपने एक पीआईएल हाई कोर्ट में जवाब में सरकार ने कहा कि राजस्थान में 52% आबादी ओबीसी की है तो मजलिस कांग्रेस के अशोक गहलोत से इस बात का डिमांड करती है कि 52% अगर रिजर्वेशन है उसको बढ़ाओ उसको आप और बढ़ाकर उसको 50% का ब्रिज क्रॉस कर सकते आप ब्रिज करो उसको मगर 10% मुस्लिम ओबीसी को दो 10% मुसलमान ओबीसी को दो हम चाहते हैं कि हमको भी हिस्सा मिले हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी डीएम बने हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी आईपीएस ऑफिसर बने हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पुलिस में आए मगर रिजर्वेशन के बगैर कैसे आएंगे ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप कि मुसलमानों को राजस्थान के ओबीसी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता आपको मालूम कि राजस्थान में 38% मुस्लिम नौजवान जिसमें बच्ची और बच्चियां हैं वो उनके पास नौकरी नहीं है तालीम नहीं हासिल कर रहे ना ट्रेनिंग 38% राजस्थान के मुसलमानों ये डेटा है मेरे पास अगर कोई कांग्रेसी और भाजपाई कहेगा कि मैं नहीं मानता तो आ जाओ मुकाम बताओ जयपुर में मैं डेटा लेकर आता हूं तुम 10 मिनट नहीं बैठ सकोगे मेरे सामने और हम लोग एक सर्वे कराए हैं रिपोर्ट आ चुकी है राजस्थान के मुसलमानों के बारे में और इंशाअल्लाह ताला उसका हम अनकरीब में उस रिपोर्ट को जारी करेंगे ताकि भाजपा को और कांग्रेस को भी मालूम हो जाए